ustati i reći nešto što sam mislila da napravim dvije stvari i da snimim epizodu posle te dvije stvari. Ja sam napravio te dvije stvari, nadam se da će vam se svidjeti. Prva stvar je hotel. Dobro, nije baš hotel, nego kuća na 3 sprata. Ako važem ovaj dole, 4. Vidite, tu su 2 vrata kao. I da, mislila sam da u komentarima napišete šta da stavim, da budu identične sobe. Vidite, to je podnožje, to ništa. Tu šta će da bude? Tu šta da bude? I ovdje šta? I ovdje šta da bude? Samo te sobe. Ja uzmem pa se malo šipurim pa skačem s ovog sprata ovdje. A ono što vidite gore u zalasku sunca, to je, pogodite šta? To je dvorac. To je dvorac, čujte muziku, savršena za umirivanje živca. Imamo čak i lift, ali ne ovakav lift, nego lift, kad si ulazimo lift. Malo laga, popravit će se to. What the fuck? Da se popnemo, zaustavit ću epizodu dok se ne popnemo jer dugo ima da se penjemo. Hop, 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 po! Evo nas, vidite, ovdje smo vratnu tablu stavili kad sam pravio višovi stubica. I šta je ovdje? Hop! Gdje smo se mi dopopili? To sam napravio da bi video baš sve. Vidite tamo neka crvena ovca kod mog parkura. Ovdje je bašta, to je bilo sve žuto dole. Pa sam je se išao, popravo sam to, vidite, moja kuća, u cijeloj kući ima kreveta. Vidite, evo da stisnemo F1. Vidite, sve to što sam ja napravio. Vidite dole, sve se vidi, baš sve. Vidite, čak se vidi i hotel. I ljudi, to je bilo to, ovdje ćemo završiti epizodu. Ljudi, to je bilo to. Što tiče ove epizode, ostavite like, komentar, subscribe. Pa.